U Kulturnom centru Zrenjanina otvorena je retrospektivna izložba crteža likovnog umetnika Viorela Flore. Povod je 70 godina života i pola veka priznatog umetničkog rada. Publici su predstavljeni crteži nastali u različitim periodima Florinog života i rada, a mogu se pogledati i fotografije iz njegovog života. Teško je 70 godina života i 50 godina umetničkog rada spojiti u jednu rečenicu, u jedan katalog, u jednu izložbu. Mnogo je teško bilo odabrati neke važne trenutke, neke važne momente i ovo je otprilike jedna mala selekcija i iza svake ove sličice, fotografijice rada stoji jedna široka, dugačka tema koju ćemo mi napraviti kad budemo u studiju se videli i ono što će biti za gledaoce zanimljivo reći. Za 50 godina Flora je naslikao veliki broj slika koristeći različite tehnike. Upitali smo ga da li se njegov rad tokom godina menjao. Veliki umetnik, kao što je na primjer Jan van Eyck, ne možemo reći ovo je sliko sa 30 godina kad je bio glup, a ovo sa 40 je bio bolji, a sa 60 najbolji. Uopšte nema načina da kažemo kad je slikao sa 70, sa 30, sa 40. To je veliki umetnik. Ovde kod mene ne možete reći ko je, daleko da ja to, ali vidjet ćete, ne možete reći ovo je slikao radio, znate ovo nemoj da gledate, bio je mlad i tako. 50 godina umetničkog rada obeležila su i brojna priznanja i nagrade. Najomiljenija nagrada mi je nagrada priznanje grada, to je nagrada grada Zrenjanina. Onda sam dobio sa mojom sekcijom negde iz Rusije neku nagradu lepu. Ja sam mislio to bi bilo suviše da ja i to izložim. Ali ima puno tih malih detalja, a ti detalji su neko priznanje za naš trud koji se ne vidi, za naše požrtvovanje. I neko kaže požrtvovanje. Pa jeste, ja dok slikam, ja sam mogao da idem na 5 pametnijih mesta. Ja sam žrtvovao ta mesta da bi sedeo da slikam. Posebno što umetnici, da ne kažem i Nikola Tesla i svi ostali su nam lep primer, mnogo toga u životu propuste. Na izložbi su predstavljeni crteži rađeni ugljenom, olovkom, tehnikom pastela, akvarela ili temperama. A evo zašto su posetiocima predstavljeni samo crteži. Zato što su crteži početak svake slike i svakog rada. Znači da bi se slika napravila, crteži služe kao skica. Neko sad to vodi kao posebnu nešto značajno crteži. Ne, oni su samo prethodnica. Imaću veliku izložbu u junu u muzeju, tu će biti uljane slike, tako da je ovo povezano jedno s drugim. Izložba će u salonu Kulturnog centra biti postavljena do 12. aprila.